uwitwa Lionel Messi yongeye kubwira isi yose ko ari we rutahizamu wa mbere ku isi. Yongeye kwereka isi ko ari we mukinnyi udashidikanwaho wa mbere w'umuhanga ku isi. Lionel Messi afashije ikipe y'igihugu ya Argentine gutsinda ibitego 3-0 ikipe ya Algeria. Amakipe yo muri Afurika nk'ibisanzwe abadefanda cyane, ariko icyo bita game changer, Lionel Messi afashe ibitego 3 byose ashyira mu izamu ry'ikipe y'igihugu ya Algeria. Lionel Messi ni umukinnyi ufite imibare idasanzwe. Just wowe kora subscribe, kuri like na share ubundi ze twinjiye muri iyi mibare. Lionel Messi iyi hat-trick atsinze ibitego 3 muri match imwe bitumye ajya ku mwanya wa mbere mu ba top scorers b'ibihe byose, cyangwa se barutahizamu b'ibihe byose b'igikombe cy'isi. Lionel Messi ahiseza ku mwanya wa mbere n'ibitego 16, abinganya n'uwitwa Miroslav Klose w'Umudage nawe ufite 16. Lionel Messi niwe mukinnyi wagize uruhare mu bitego byinshi byatsinzwe mu gikombe cy'isi. Imagine Lionel Messi ku myaka ya 39 yakinnye imikino 27 mu gikombe cy'isi, atsinda ibitego 16, atanga imipira iva mu bitego 8. Urumva yagize uruhare mu bitego 24 mu mikino 27 yakinnye. This is amazing. Iyi mibare iratangaje. Iyi mibare ni imibare yerekana ko Lionel Messi umwanya agiyeho arawumerita. Ni imibare yerekana ko Lionel Messi ari we mukinnyi w'ibihe byose. Uwitwa Kylian Mbappe nawe araho hafi, gusa Lionel Messi ahise ashyiramo difference ndetse yerekana ko Kylian Mbappe akiri umwana. Kylian Mbappe nyuma yo gufasha Ubufaransa gutsinda 3-1 yari yaje mu ba top scorers. Lionel Messi we aje ahita ashyiramo difference y'ibitego 2, abwira Mbappe ati you still have a journey, uracyafite urugendo. Lionel Messi ni umukinnyi kugeza na n'ubu ikipe y'igihugu ya Argentine ikizereramo. Ni umukinnyi akenshi uzabona atiruka cyane mu kibuga, abayigendera agace ubona ibintu yabyoroheje. Gusa Lionel Messi iyo afashe umupira nibwo uhita ubona ko ibintu bihindutse. Iyo afashe umupira ikibuga cyose afite uburyo akizuminga, akagitrackinga, akamenya ngo umupira ndawunyuza, akamenya ngo ndinjira aha, azi kwipositiona cyane. Lionel Messi ni wa muntu ushobora kureba ibintu bitari byaba. Ni wa muntu ushobora kureba umukinnyi ugiye gushota kubera quick mind afite, agahita atekereza ko nashota umuzamu arawukuramo kagaruka agahita ashyiramo igitego. Ibyo niko byagenze ku gitego cya kabiri yatsinze. Bashose umupira nyezamu awukuramo, impande yaho hari umudefenseur wa Algeria, ariko kubera quick mind ya Lionel Messi ndetse na IQ n'ubwenge bwe, we yihuse agana aho wa mupira bashose, nyezamu awukuyemo garotse, Lionel Messi atashyiramo igitego. Abantu benshi bakomeje kuvuga ko uwitwa Lionel Messi ari uncomparable to Cristiano Ronaldo. Mu ba top scorers b'igikombe cy'isi, Cristiano Ronaldo nta nubwo ari muri top 5 top scorers of the World Cup. Lionel Messi akomeje kwereka abantu ko critique amaranye iminsi z'abantu bavuga ko ashaje, ndetse banavuga ko ikipe ya Argentine ije muri iki gikombe cy'isi ishaje. Akomeje kwereka abantu ko, akomeje kwereka population y'isi ko igikombe cy'isi bafite ubushobozi bwo kukisubiza. Abantu muri iyi minsi bari bamaze igihe bavuga ko ikipe ya Argentine ari copy paste y'ushize. Ati kandi ikipe ya Argentine ije muri iki gikombe cy'isi ni iri mu makipe ashaje,
abakinnyi bayo babanzamo benshi bari hejuru ya 30 kuzamura. Gusa Lionel Messi nka kapiteni w'ikipe ndetse nk'uwo ibitekerezo by'ikipe byubakiraho, bakomeje kwereka isi ko no matter the world say, no matter people say, bagomba gutsinda kandi bakayobora itsinda ndetse bakanatwara igikombe cy'isi. Lionel Messi kabisa akanza abantu. Lionel Messi yongeye kwereka isi ko hari ibyo agifite byo gutanga mu ikipe ya Argentine. Ni ibi bitego bitatu Lionel Messi abitsinze atsinda Algeria. Igitego cya mbere Lionel Messi ku munota wa 17 yari yakigejejemo. Igitego cya kabiri cyiza cyane nacyo yagitsinze ku munota wa 60. Igitego cya gatatu cyaje ku munota wa 76. Lionel Messi ahita abwira abantu ati I am the all time man who will be respected in the world. Hagati aho mu yindi mikino, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yari yatsinze Senegal ibitego 3-1. Igitego kimwe cya Barikora, ibindi bibiri bya Kylian Mbappe. Kylian Mbappe nawe yagize game nziza muri match nziza cyane, yatsinze n'ibitego byiza. Indi game ni ikipe y'igihugu ya Norvège, ikipe ya Erling Braut Haaland ifashe Iraq, irayibwira iti hano turi gukina umupira, irayibwira iti hano twaje mu gikombe cy'isi. Erling Haaland atsinze ibitego bibiri muri iyi match, aho ikipe ya Norvège itsinze ibitego 3-1 ikipe ya Iraq. Yari game ikomeye, yari game iri tense ifunganye, yari game irimo imibare myinshi, yari game irimo kubarana cyane. Gusa Erling Haaland nka rutayizamu utanga icyizere cy'ejo hazaza cyane ko n'imibare ibigaragaza, nawe ayisafasha ikipe ya Norvège gutsinda ibitego byinshi kabisa. Rero mukomeze mukore subscribe, mukore like, mukore share. This is your YouTube channel, this is my YouTube channel. Amakuru meza kandi acukumbuye ndetse n'imibare iremereye tuzajya tubyumvira hano. Ubusesenguzi bwiza ni hano, analysis nziza ni hano. All you need is to do is subscribe and share.